Imana ishimwe cyane bene data, ndabasuhuza mwebwe mwese aho muherereye, kandi amahoro y'Imana abane namwe. Amahoro Yesu atanga, amahoro y'iteka ryose, amahoro adashira, amahoro adahuye n'amahoro y'abisi, amahoro adameze nk'amahoro abisi batanga, amahoro arengeye, amahoro azahoraho, ayo abane namwe. Imana ishimwe cyane. Reka uyu munsi wa none tuganire ijambo ry'Imana rivuga ngo imbaraga z'amasengesho. Imbaraga z'amasengesho. Imana ishimwe cyane. Ibyo amasengesho azakora umuryango utogukorera, ibyo amasengesho azakora abakomeye batogukorera, ibyo amasengesho azakora abisi batagira gute batakora, ariko amasengesho akaba amzire yogira gute yo kubikora. Haleluya. Amasengesho akaba amzire yo kubikora. Rero bene data dukunda isengesho, rero bene data twubakire ku isengesho, bene data dushire isengesho imbere kibendera ryacu rya buri munsi. Imana ishimwe cyane. Kadusome igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa isura 16 umurongo wa 25. Haravuga ngo ariko mu gicuku Paulo na Sila barasenga baririmba Imana, izindi mbohe zirabumva. Amen. Umurongo wa 26 hakavuga ngo nuko muri uwo mwanya haba igishitsi gikomeye, inzugi z'inzu zigira gute zitangira kugira gute kunyeganyega, n'inzu bwayo iranyeganyega. Kubera iki? Kubwa amasengesho. Imana ishimwe. Senga kugeza igihe ibibazo binyeganyega, senga kugeza igihe ibikugose binyeganyega, senga kugeza igihe abakugose babura equilibre, senga kugeza igihe ingwara ziteye umuryango wawe zibura equilibre, senga kugeza amapfa ateye umuryango wawe abura equilibre mu muryango, senga kugeza igihe ibiguhambiriye binyeganyega. Imana ishimwe cyane. Senga kugeza ibikubase bibura equilibre yo guhagarara bikanyeganyega, bikanyeganyezwa n'amasengesho usenze. Haleluya. Bisabye gusenga uri mukuri no mu mwuka. Aya makuru muri ayazi ya Paulo na Sila, ubwo bari mu nzu y'imbohe bazira kuvugira Imana, bazira kuvuga Yesu wa wundi abayuda banga, Yesu wa wundi wari wanzwe n'abisi, baramuzira. Natwe hari igihe abisi baduhagurukira bakaduteza ibyago, bakaduteza amafa, bakashaka kugira ngo dusuzugurike. Kubera iki? Kuko twakunze uwo banga. Imana ishimwe. Usomye mu gitabo cya Yobu isura 5 umurongo wa 12 haravuga ngo niwe uzubasha kugira gute, niwe uzubasha gucogoza imigambi yose y'incakura kugira ngo idasohoza amaboko yayo. Imana ishimwe. Wa wundi banga niwe uzuturamira, wa wundi banga niwe uzutugirira neza, wa wundi batuziza niwe uzuduhesha agaciro, wa wundi batuziza niwe uzutuma tugubwa neza, wa wundi batuziza niwe uzutuma duseka mu gihe batifuza uko duseka. Isi y'umwijima ikaguhagurukira kugira ngo ntugaseke, kugira ngo ntukagire ibyishimo muri wewe, kugira ngo ntukagire umunezero mu muryango wawe, kugira ngo ntukagire ibyishimo. Ariko wa wundi akabwira gute, akatusetsa, akatugirira neza, akarinda ubuzima bwacu kugira ngo butamanuka buje muri rwago. Imana ishimwe cyane. Kubera iki? Mu gihe twamusenze, iyo tumusenga tukamubwira, iyo tubwira data taza ceceka, iyo tumubwira taza twima amatwi, iyo tumubwira atuba hafi kandi akadutabara tukabaje kugubwa neza. Imbaraga z'amasengesho. Aba bagabo barasenze, basenga mu gicuku, izindi mbohe zirabumva, barasenga kugeza ubwo imigozi yari baboshe yibwiriza irabahambura, tawe wayikozeho. Imana ishimwe. Wabatabaye wundi usibye batabawe n'isengesho. Ta wundi wabigizemo uruhari n'isengesho ryabigizemo uruhari. Nawe wosenga ibigutsikamiye umunsi wa none zokurekura. Imana tubabarire cyane. Karande yagutsikamiye uyu munsi wa none yo kurekura. Imana ishimwe cyane. Ingwara zateye umuryango wawe, ibibazo byakugayije,
ibibazo bitandukanye ibyo byose byokugwaho kubwisengesho. Aba bagabo barasenze, ibibazo bisanga nta yindi option bisigaranye, bisanga nta yandi mahitamo, imigozi isanga nta yandi mahitamo, yonyine iribwiriza iravuga ngo twahambiriye benshi, ngo ariko aba kuva duhambira twakabona abagabo bameze nk'aba. Kubera iki? Bari bahagaze ku isengesho. Nawe ni wasenga, Imana izagukuraho agasuzuguro kose uriko usuzugurwa uyu munsi wa none. Ni wasenga, Imana izakwambika icubahiro. Ni wasenga, Imana izakuzanira ibisubizo. Ni wasenga, Imana izaguheza ibyo wabuze. Ana yarasenze. Mugende mu bisome mu gitabo cya Samweli wa mbere isura 1 umurongo wa 19. Yarasenze, Imana imukuraho agasuzuguro ka Penina. Penina wamuhozaga ku nkeke amusuzugura kuko ataronse abana, ariko kubera ko Ana yisunze isengesho, ubwo bari Shiro yajanye n'umugabo wiwe gutamba ibitambo Elukana, Imana yumva gusenga kwiwe, Imana igira gute? Imuheza umwana w'umuhungu amwita Samweli. Imana ishimwe cyane. Imana imukuraho agasuzuguro. Nawe uyu munsi wosenga, Imana yogukuraho agasuzuguro k'amadayimoni, agasuzuguro gatuma udasenga. Satani akaguteza agasuzuguro k'amadayimoni kugira ngo ntugasenge, kugira ngo ntukishimire Imana, kugira ngo ntukabe mu byiza by'Imana. Wosenga uyu munsi wa none, Imana yogukuraho ibyo byose bikubase, nawe ukaba uw'Imana yishimira, nawe ukagendana imbaraga n'ubutware bwo kunesha iyi si. Senga mwene data, niborananiwe gusenga, senga kugira ngo Imana iguheze imbaraga. Senga kugira ngo ube uwo abantu bishimira, senga kugira ngo ube uwo ijuru ryishimira. Senga mwene data, kandi wongere usenge, kuko mu gusenga konyine habamwo imbaraga zizisenya igisa n'ikibari cyo cyose. Imana ishimwe cyane. Elie yarasenze, mu bisomye mu gitabo cya Yakobo isura 5 umurongo wa 16 haravuga ngo amasengesho y'umukristo, amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro mu gihe asenganye umwete. Kwanza ko hasenga umeze gute? Hasenga uwo Imana yishimira, hasenga uri mu mwanya w'Imana, uwo ni uzusenga. Aravuga ngo amasengesho y'umukiranutsi iyo asenganye umwete agira umumaro. Elie ngo nawe yari umuntu katwe, ngo yarasenze, yarongeye arasenga. Amanura imvura igwa ku butaka, ubutaka butangira butanga iki? Butanga umwero wabwo. Nawe senga, ahahindutse ubudatugwa hongere hatugwe. Senga kugeza ubwibuye rizadudubiza amazi. Senga, kandi amasengesho afite imbaraga zo kubikora. Amasengesho afite imbaraga zo kugweza kwihanganira ibihe uriko ucamwo uyu munsi wa none. Amasengesho afite imbaraga zo kuguhesha gusohoka mu butayu winjiyemwo, ubutayu bw'agasuzuguro Satana gusuzugura, ubutayu bw'agasuzuguro abantu basuzugura abakozi b'Imana. Amasengesho yonyine niyo azatwambika icyubahiro, niyo azaturwanirira, niyo azatugirira neza, niyo azaturinda. Gusenga nzagukomeza, ngo nasanze arimo kunesha ku mukristo mu bihe byiwe bigoye no mu bihe bimuremerereye. Iyo usenze, Imana yakugira neza. Nawe senga mwene data, Imana yo kwibuka. Senga nawe mwene data, Imana yo gutabara. Senga kugira ngo wakire imbaraga zose z'Imana.